Dobrodošli ljudi u jednu epizodu. Danas ćemo snimati Skyblock. I da, radio sam neke stvari dok nisam snimao i ovako, napravi. Neko puca. Petard, ovako, znači, napravio sam ovaj muški objekt da drži ovo, da ne padne. Kućicu, tam sam malo nadogradio, kao što vidite. Napravio sam cactus farm, ne znam to da li je bilo u prošloj epizodi. Premestio sam se, do više nema chestova, onog sam upacio. Pa kad je on došao, rekao da remove, on kad je to remove, ja njemu dam mač, on tanks, ja njega kick. Ajmo dalje. I nismo više onda sad, dalje. Farma. Pitao sam jednog čovjeka i dao mi je potato. Ovo je potato, ovo su ove ostale stvari. Ignorirajte puca. Ja mislim da je to sve što sam dodavao novu. A za sada, ne sam vidio to. Uzet ćemo mač. Ovako. Sjekira. Ok, sad na sjekiru valje da dobijem trajnost. Hoću. Jednostavno ne mogu bez njih. Opa. Nemoj mene, vi se gađate. Opa. Da, pusti me. Ok, vi. Island mi je propast sad. Trebam torče. Imam nešto uglja. Znači, dojadlo mi je. Ne mogu se više njih gledat. I it's time. Ovako vam se pravi torč ako slučajno niste znali. Htio sam enchantat. 2 levela ovoga. Učinkovitost. Ne ono baš što sam htjela, ali može biti. Bum. Ne! Idemo u kuću. Dođim, ne mene. I preživjeli su onako kao što sam znao. Ovako. What's up, nigger? Ok, popraviti most. Dalje, dobro, na skeleton će izgoriti. Hajmo uzeti malo hrane. Ne, ovom treba za melon farm. Hajmo uzeti jedno paukovoko. Znači, počet ćem se smanjivati health, koliko? 2 sekunde, dobro, ajde. Dobro. Ne, ona je gori. Ok, to je dobro, imam kost. Ajmo skloniti ova drvića. Postavi njih na šat. Jabuka. Ajmo da svijetliti. Pa naći ne sviđam se kako. Ok. Ma dala u moj prijašnju bazu. F3.
on se neće okrenuti dok ne eksplodiraju. Ok. Znači, ovu rupu imamo našu prijašnji kejf. Sviđa mi se, lijepo sam ga napravio, neget. Jednostavno mora se premjestiti. Ne trebam puno još vita. Hop. Trebam još 3. Trebam još 20. Ajaj. A vidite, počeo da raste. Ok, ne trebam još puno vita. Možda u sljedećoj epizodi ćemo stići. Ali sada ne šanse. Nada da se stać na krast. Dosta mi ne treba. Ok, da vidim sam. Sugar. Ama ovaj shroom picker. Znam da to nije teško, ali znam da mi treba zemlje i vode. Bucket trebam 1. Trebam zemlje. Trebam mi shroom 1. Da ćemo uzeti. Ok. Shroom picker. Ovako ćemo razmijeti. Znači treba udubljenje. Ovdje se treba zamisliti. Sad stavimo fuck. Sad ovdje stavimo vodu i shroom. Bum. Zaboravio sam da ovdje više ne živim. Imamo sink, imamo zečupa, ovdje, Bosnija, boj, P-O-U-S-I, tako, a to ćemo napisati selling, cave, napisat ćemo for okay. Ok, to je cool, znači napravi se nešto. Moram pauzirat. Ljudi, vidimo sljedeću epizodu, valjda ste uživali ako jeste. Ostavite like i da, vidimo sljedeću epizodu. Ćao.